Miryango ivugira Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri BBC gahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri wa kabiri tariki ya 10 kwezi kwa kabiri mwaka 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Hari umusore w'umurundi wafungiwe muri Ukraine wafashwe ari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Gute yisanze muri iyo ntambara? Twarasinye yuko turiko dusinya uja kwishure, ariko twabona abasirikare baratwambuye ibyambagwa baduha ibya gisirikare. Mu Rwanda nubwo iki gihugu cyazamutse imyanya ibiri ku rwego rw'isi mu kurangwamo ruswa nke, haracyari ruswa ishingiye ku gitsina. Ruswa ishingiye ku gitsina iracyari ikibazo mu muryango nyarwanda, cyane cyane mu bana bakiri bato bashaka akazi bwa mbere. Muri Kenya ho abakozi b'ishami rishinzwe indege bashobora guhagarika imirimo mu cyumweru gitaha. Tubafite n'ikinamico urunana. Aya makuru hagarariwe na Gildas Ndemondo. Chancellor, naye makuru hagezweho hirya no hino mbere yuko dutangira ayo twabateguriye kuri iyo buramboye. Igihugu ca Cuba camenyesheje amashirahamwe y'indege ko atagitero c'indege kizosubira kuboneka muri ico gihugu. Ivyo ni kimenyetso gishasha c'uko ikibazo c'ubukene bw'igitoro kiriko kirushiriza kwiyongera cane, aho ni mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zigerageza guhagarika itangwa ry'igitoro kuri ico gihugu cahora gikura igice kinini c'igitoro muri Venezuela. Ubutegetsi bwa Trump bwarashizeho ingingo zisa no kugara inzira z'igitoro, aho bwabwiye ko igihugu icari co cose kizohwa igitoro Cuba kizoca gishigwa kwa amatagisi y'umurengera. Uko kubura kw'igitoro c'indege bizogira ingaruka mbi ku bukerarugendo, aho Cuba isanzwe kura amahera menshi cane inyuma y'amahera arungikwa n'abari hanze y'igihugu. Ku munsi wa mbere ishirahamwe Air Canada ryarahagaritse ingendo zija muri Cuba kubera ico kibazo nyene c'igitoro. Iyi ni BBC. Abapolisi bo muri Australia bisiguye ku byo bakoze nyuma y'imishamirano ikaze yabaye hagati yabo n'abiyerekana Sydney mu myiyerekano yagwanye urugendo rw'umukuru w'igihugu ca Israel. Amavideo yashizwe ahabona yerekana abapolisi bariko bagwana n'abiyerekana ku mugoroba wo kuwa mbere. Igipolisi cavuze ko abantu 27 bafashe na y'abapolisi 10 barakomereka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Kati Watson buva mu ijwi rya Giselle Begwa. Iyi myigaragambyo yabaye mu ijoro ryakeye yatangiye mu mahoro, ariko byahindutse bibi igihe gutambutsa ubutumwa byarangiraga, maze abigaragambye bashishikarizwa kugenda mu myigaragambyo. Nyuma y'iraswa ryabereye i Bondi, leta ya New South Wales yashyizeho ingamba zigabanya imyigaragambyo rusange. Ni mu gihe yashize iminsi mike gusa polisi hawo ububasha bwiyongera bwo gufunga uduce tw'umujyi kubera uruzinduko rwa perezida wa Israel. Ibyo byasobanuraga ko abantu bemerewe guteranira hamwe ariko batemerewe kujya kwigaragambya. Polisi yashyizeho imirongo yo kubuza abigaragambya gucamo, kandi mu kugerageza gutatanya iyo mbaga uko umwuka wagenda gurushaho gukara hakoreshejwe umuti utera amarira. Hari amashusho yasohotse agaragaza polisi yiruka iwutera ndetse ikubita abigaragambya. Ariko polisi yo yavuze ko yakoze ibikenewe, ivuga kandi ko abapolisi bagaragaje kwifata gukomeye. Abateguye imyigaragambyo bo bavuga ko urugomo rwabaye ari rwo rubi kurusha urwo bari barabonye mu myaka myinshi ishize. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko atazotanga imihoho kubera ko yagenye userukira Ubwongereza Washington Peter Mandelson akaba yarafitanye imigenderanire n'uwagirizwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina Jeffrey Epstein. Keir Starmer yaneguye kudahuza kuri mu mugambwe asanzwe avamwo wa Labour, ashimangira ko atazokwigera areka ibikorwa vy'Ubwongereza. Ayo niyo majambo ya mbere avuze inyuma y'uko urongoye Labour muri Ecosse Anna Sarwar asavye kuwa mbere ko uwo mushikiranganje yotanga imihoho. Bamwe mu banyepolitike bo mugambwe wa Labour bagiriza Starmer ko atashishoje mu kugena Peter Mandelson ngo bamuserukiza Ubwongereza muri Washington mu mwaka wa 2024. Latifa. Urakoze cyane Abimana. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Hari umusore w'umurundi uherutse gufatirwa muri Ukraine ari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Uwo musore w'imyaka 32 avuga ko yagiye mu Burusiya azikagiye kwiga nuko nyuma za kwisanga mu gisirikare cy'icyo gihugu.
muri iyi minsi hakomeje kugaragara abasore benshi bo mu bihugu bya Afurika bafungiwe muri Ukraine bafatiwe ku rugamba mu ntambara ihuza icyo gihugu n'Uburusiya kandi bakaba baravuye mu bihugu byabo bajya mu Burusiya babijeje imirimo itandukanye. Uyu musore wo mu Burundi yasabye leta ya Ukraine n'abaharanira uburenganzira bwa muntu kumufasha gusubira i Burundi niba bishoboka. N'inkuru iri ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango twateguriwe na Siriake Muhawe nayo. Ku rubuga rwegukira igihugu ca Ukraine United 24 Media, Akimana Jean Bosco avuga ko yavuye mu Burundi agana igihugu c'Uburusiya mu kwezi kwa 11 umwaka uheze. Avuga ko ariko we yarazi ko agiye ku ishuri yisanga ari mu ntambara ihuza Ukraine n'Uburusiya. Uwo musore atavuga ahaturuka mu Burundi avuga ko ashitse muri ico gihugu yasinyishijwe impapuro atazi ico zisigura. Twarasinye tuzi yuko turiko dusinya tuja ku ishure ariko twabona abasirikare. Tumaze gushikayo mu kambi baratwambuye ibyambagwa baduha ibya gisirikare, nibwo bukeye bavuga bati ni gutangura imyitozo. Mu masanamu agaragara yambaye impuzu za gisirikare z'Uburusiya, Akimana avuga ko yabanje kwanka kuja mu myimenyerezo ya gisirikare bibi by'ubusa aruhira kuyikora. Twarize kurasa na grenade turiga kuzitera, baratwigisha ingene tugenda mu matranche, baratwigisha ingene dushobora gutega amamine. Avuga ko kandi yishikanye ku ngabo za Ukraine amaze imisi ataronka icarya n'icanywa. Twashitse aho hantu atavyo kurya dufise, tuca turahaba atavyo kurya, ata n'amazi dufise, nibwo nabwira uwo twari kumwe wo mu Rusiya tugenda giye. Noba nahamaze icumweru kirenga k'imisi nk'itatu. Akimana avuga ko wamuhenze ko agiye kwiga mu Rusiya ari uwitwa Elias. Avuga kandi ko yaherutse kuvugana n'umuryango wiwe mu kwezi kwa 11 akiva mu Burundi. Aremeza ko hariho abandi barundi bahuriyeyo ariko ntavuga uko ivyabo byaba byaragenze kuko babajanye mu bibanza bitandukanye. BBC Gahuzamiryango iramaze kumenya ko mu Burundi hari abandika abantu babahenda ko bagiye mu buzi butandukanye canke ku ishuri mu Burusiya bakisanga bagiye mu gisirikare c'ico gihugu. Muri iyi minsi hariko haramenyekana urwaruka rwinshi rwo mu bihugu vya Afrika rujanwa mu Burusiya muri ubwo buryo. BBC Gahuzamiryango ntiragenzura neza ibivugwa na Akimana Jean Bosco. Abategetsi b'u Burundi nabo bavuga ko babibonye ku mbuga hwaniro ariko ntaco barabivugako. Mu Rwanda icyegeranyo kizwi nka Corruption Perceptions Index cy'umwaka wa 2025 cyasohowe n'umuryango mpuzamahanga Transparency International kigaragaza ko u Rwanda rwazamutse imyanya ibiri mu bijyanye no kurwanya ruswa ugereranyije n'umwanya rwari umwaka ushize rukaba ruri ku mwanya wa 41 ku rwego rw'isi. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu gihe igihugu cya Sudani y'Epfo kiza ku mwanya wa nyuma. N'inkuru ya Anne-Marie Niwemwiza. Mu kiganiro cyahuje abanyamakuru n'inzego zinyuranye hagamijwe kurebera hamwe intambwe imaze guterwa, umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yavuze ko aho u Rwanda ruri heza ariko hakiri byinshi byo kunozwa. Biragaragara yuko tugifite urugendo mu gutanga serivisi. Buriya serivisi itihuse, itanzwe nabi cyangwa se itanzwe mu buryo butari bwo ari cyo gikomeye cya ruswa. Aho rero nimba turi kuri 70% uyu munsi, iyo umuturage atinze kumuha serivisi hari igihe yibwiriza akaguha ruswa kandi bitari bikwiye, akagura serivisi yagombye kubona ubuntu. Hari abacyaka ruswa mu batanga serivisi nk'ikiguzi cya serivisi kandi serivisi zitagomba kwishyurwa cyangwa se n'izishyurwa zikishyurwa amafaranga yageneye iyo serivisi. Uretse ruswa ivugwa mu mitangire ya serivisi kandi umuyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda nawe yavuze ko hari ruswa ishingiye ku gitsina ikigaragara mu Rwanda kandi amakuru yayo ntamenyekane byoroshye kuko ikorwa mu ibanga rikomeye. Ruswa ishingiye ku gitsina iracyari ikibazo mu muryango nyarwanda cyane cyane mu bana bakiri bato bashaka akazi bwa mbere, ikaba igaragara cyane kurusha ahandi mu bikorera kubera akenshi usanga rwiyemezamirimo ari we utanga akazi, niwe bose ni utanga akazi nawe ushobora no kukimana. Twahera rero kuri imiterere y'isoko ry'umurimo mu gihugu cyacu, abashaka akazi kuba ari benshi. Hari igihe urubyiruko cyane cyane abana b'abangavu usanga bemeye kugurisha umubiri wabo kugira ngo bashobore kubona ako kazi. Itegeko rihari kumwe rikarwanya ruswa mu Rwanda rifata ruswa ishimisha mubiri nk'imwe mu bwoko bwa ruswa ihanwa n'igihugu cyacu.
cyane cyane iyo bikozwe noneho n'umuntu wakagombye kurengera wa munyantege nke we ahanwa kurusha. Corruption Perception Index isohoka buri mwaka igategurwa na Transparency International aho isuzuma ibihugu 180. Uburundi na Sudani y'Epfo nibyo bihugu byo mu karere biza ku myanya ya nyuma muri iki cyegeranyo. Dukomereje muri Kenya, sendika y'abakozi b'ishami rishinzwe DG iraburira ko abakozi bashobora guhagarika akazi mu cyumweru gitaha mu gihe ibyo basaba bitabonewe ibisubizo mu maguru mashya. Mu byo sendika ishinja ubuyobozi bw'urwego harimo ko bwananiwe gutegura neza amasezerano agenga umubano hagati y'abakozi n'umukoresha. Ni inkuru ya Gildas Yuhundimondo. Mu rwandiko sendika y'abakozi Kenya Aviation Workers Union yarayirungikiye ubuyobozi bw'igisata kijejwe indege arico Kenya Civil Aviation Authority imenyesha ko buno buyobozi buhaye ikiringo c'imisi 7 gusa kugira buzobe bwakuye mu nzira ingorane zogarije abakozi ataruko ko bazoca bahagarika imirimo. Mu ngorane iyo sendika isaba ko zitorerwa umuti harimo ko ubwo buyobozi bwananiwe gutunganya neza amasezerano ahuza abakozi n'umukoresha hamwe n'uko abakozi bahabwa amasezerano y'igihe gito mu kazi gakwiye kuba arakigihe kirekire. Ikibuga c'indege ci Nairobi Jomo Kenyatta International Airport ni kimwe mu bibuga bikomeye mu karere no ku mugabane wa Afrika. Igitigiri c'abakozi bashobora guhagarika imirimo ntikizwi, ariko muri kahise vyagiye bigaragara ko iyi mirimo ihagaze kuri ico kibuga c'indege ci Nairobi habihungabana n'ingorane zikomeye mu ngendo nyinshi z'indege. Akarorero ka vuba ni ihagarikwa ry'akazi ryabaye muri 2024. Ibintu ntivyari byoroshe mu ngendo z'indege mu karere. Mu gukinga ko ivyabaye ico gihe bisubira, igisata kijejwe ivy'indege kimenyesha ko kiriko kiraganira na sendika y'abakozi kugira habone kumuturama ku ngorane zabo biciye mu mwumvikano. Perezida wa Angola kwa mbere nimugoroba yatumije bagenzi ba Togo na Republika ya Demokarasi ya Kongo bamara igihe kigera ku masaha 5 baganira ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo kwa 18 ukwezi kwa 12 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Angola yari yatangaje ko izatangira ibiganiro bitaziguye by'amahoro i Rwanda nuko nyuma kwa 24 Werurwe mu mwaka 2025 leta ya Angola itangaza ko yavuye mu buhuza bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo na karere muri rusange. Iyi nkuru reka tuyibaze Juventine Muragije Marie. Perezida Joel Lorenzo kuri wa mbere yatumije Rwanda bagenzi be barimo Felix Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, Faure Nyansimbe wa Togo, bari kumwe kandi na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria uba kuri itsinda ry'abahuza bashyizweho n'ubumwe bwa Afrika, maze bamara amasaha y'umugoroba kuri wa mbere baganira ku gushaka amahoro ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama yabo yanzuye ko hakenewe cyane guhagarika intambara nta yandi mananiza, gukurikirana iyubahirizwa ry'ibyo impande zihanganye zemeranyije mbere, hamwe no guhangora inshingano zo kuvugisha bifuza kujya mu biganiro bizahuza abanyekongo bikanategurwa na leta ya Kongo nk'uko ibiro bya perezida wa Kongo bibitangaza. Ntabwo hazwi neza uko imyanzuro y'aba bategetsi zubahirizwa, ariko guhura kwabo kwerekanye umuhate mushya w'ubumwe bwa Afrika bukomeje gushyira mu kurangiza intambara muri Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko imihati ya Washington na Doha nyuma y'amezi menshi igeragezwa nta kirageraho kugeza ubu. Perezida Lorenzo niwe mukuru w'ubumwe bwa Afrika muri iki gihe, naho Nyansimbe niwe wagenwe n'ubumwe bwa Afrika nk'umuhuza mu gushaka umuti kuri iki kibazo. Ibi bibaye mu gihe mu mpera z'iki cyumweru byitezwe ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari uzasimbura Joel Lorenzo mu kuyobora ubumwe bwa Afrika. No ku rubuga rw'intambara muri Kongo, imirwano ya hato na hato ikomeje kuvuga mu bice bimwe na bimwe by'intara Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Juventine Muragije Maria harakoze cyane. Ubu ni ku isaha 12:43 mu Rwanda no mu Burundi, ndi saa 1:43 i Nairobi muri Kenya. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Reyo umugambi yaramaranye iminsi arahiza ugezeho. Honorine na nyirabazungu bakanyamuneza ni kose. Nurunana. Shari, nuko uri nyumva? Ko numva ko na siporo nawe bitari bunyoroherere ya. Erega windenganya nakamenyero gake ka siporo. Ngiyo kwiruka n'amaguru rwose. Okay. Ngoreka ngabanye intambwe nkugendere buhoro. Yego Shari. Ariko ubwo nyine ubuzi ko bimbangamiye rwose. Suko siporo yo kugenda n'amaguru ikorwa rwose. Mbabarira basi. Ahubwo se shu. Ndakumva. Ubwo ngize amahirwe nkaba ndi kumwe nawe, reka nkwibarize. Mbaza. Gahunda imeze ite se? Iyihe gahunda? Nyine ndashaka kuvuga umunsi wa Saint Valentin ku munsi w'abakundana.
Washaka kumbaza gahunda yanjye kuri uwo munsi se? Kuri uwo munsi w'abakundana nyine umva ko dukwiye kuzawiziza turi kumwe. Hari ikibazo se? Ko numva bitazorohara. Sha wambabariye koko. Ahubwo nyibwira kuri uwo munsi uzansura iwanjye cyangwa tuzasohoka cyangwa tuzawufatira iwawe. Bizaterwa n'icyo uzahitamo. Yego sheri, nicyo gukundira kiri. Gusa umenye ko niyo byabaho tutazamarana igihe kirenze isaha imwe. Oh no. Yumvira sheri nukuri. Nge ndumva wazama umugoroba wose. Cyangwa rega nijoro ryose twaba turi kumwe. Hari ikibazo se? Kuhagaze urareba iki hariya sheri? Nuriya muntu mbonye ndashaka kumusuhuza. Ntago mana yanjye. Hakuriya ndabona aranyesi. Nabasuyuje yemwe bantu mwe. Ego komera Nyesi we. Mbese ubwo waje tukagendara? Huya reka nsuhuza Nyesi. Nawe uyirimo se? Urumva siporo y'igitondo nayireka se Chris we? Kango no tuyikomezanye. Reka da. Ntababangamira rwose. Gute se? Nirwariye ikirenge ndimo ndagenda buhoro buhoro. Nimwikomereze. Ndeba haba we. Ko ndeba ushaka kwirya intoki wa mugabo we. Honori uranseka ariko nawe rwose amaherezo urazirya tu. Ariko rero nyine singuseke Kareme, aka gatuku kari karyoshye koko. Fo cyane. Ese ubundi ujya ngo nitwaye tumaze igihe tutabona ibikomoka ku matungo ku mafunguro yacu, ariko cyane aka gashingwa ryinyo. Ariko hari igihe turya indagara da. Ariko rero nawe indagara ni rimwe na rimwe Kareme, kandi nabwo tuziharira umwana gusa. Ngaho rero nawe shimira mama twohereje iki gitoki akanatugurira n'izi nyama tuzindutse twirohamo. Ariko rero reka nkubwiza ukuri Kareme. Ni ukuri ibi bintu rwose mukecuru yatwoherejeho. Naye natangiye kugira amakenga. Amakenga y'igisekari. Ariko nawe tekereza Kareme, umukecuru urabizi tumaze igihe tudacana uwaga. Anuka ngo ntacyo maze, ngo nazanye ibibazo muri uyu muryango wanyu, ngo rwose wakoze amakosa kurongora umuboyi. Ibyo ndabizi ariko ntubizane iki gihe. Ariko urumva umuntu mutavuga rumwe yakohereza ibyo kurya ubundi yaba guca iki Kareme. Ariko wagiye woroshya ibintu wa mugore we. Oya rwose simubeshya Kareme, iyo ubudahari rwose mba nabimenye ngewe Honorine. Wabimenera iki sari? Mbabarira di, naketse ko bihumanye. None se ko bitetse tukaba turimo kubiri. Nyine nuko hari tukaba tugomba kubisangira. Urumva se yakwirogera umuhungu? Muri make wemeye kubiteka no kubirya kubera ko tubisangiye. Yego rwose. Honori. Karame. Reka iyo myumvire rwose. Ahubwo ibingibi mama yadukoreye. Ibifate nk'uburyo yahisemo bwo gushyira akadomo kuri ya makimbirane maranye iminsi. Ariko banza ari byo. Ni nk'uburyo bwo gusaba imbabazi Honori. Buriya se? Ahubwo nawe Honori. Karame. Niba rwose ushaka ko aya makimbirane arangira burundu. Bitegure natwe tujye kumushimira. Ukuvuga nk'udafite icyizere. Sharaka nkubwire Kareme, mukecuru ndamwizi ahinduka nk'ikirere rwose mbabarira. Urashaka kuvuga ko tutagomba kumushimira? Bekane, igihe witotombeye ibyo witotombamo ni ibiki? Nese hari waboneye mama. Inyise. Ndamenye yagiye koko. Ariko se nicyo uri arimo gushakisha ra? Aha, ko mubaza se ntansubize ahubwo nkumva komeza kwitotomba gusa. Niko Kane. Karame. Ni ibiki wabuze? Ni telefone yanjye papa. Wayibuze se? Nashakashatse ahantu hose nayibuze pe. Ahubwo niba ari ugize uyibona rwose yayima. Kada, ngewe rwose ntayo nigeze mbona. Nanjye ntayo nabonye. Use telefone yanjye yagiye uko. Reka komeza ushakishe ubwira aho mu nzu yewe. Urumva se yabagiye muri iki gitondo. Kandi nayibuze nijoro papa. Gwiki? Ubwo se twavuga ko yibwe nande ko nta wundi muntu uwo hanze wigeze agera hano muri urugo rwacu nijoro. Nanjye byanyobeye rwose. Reka iri mu nzu yewe. Komeza ushaka urayibona. Ahubwo se wabajije Nduti. Niko Nduti, enda hano. Ndaje mama. Banguka se. Uwo nawe ndamuzi asigaye akunda telefoni kubi. Ngira ndakumva mama. Niko, nta telefoni ya Kantengo wabonye? Yayibuze se? Nayibuze nyine. Kuba kubaza niba hariyo wabonye se uhita usubiza ubwo ukirukankira mu nzu wa mwana we. Si telefone se? Uzaho iri se kutavuga ariko se ubundi Ndutiye we yabaye ate? Singiyi. Ngaho re. Telefone yanjye uyikuye Nduti.
none se sinjye wayiraranye uranyumvira mama uranyumvira n'igihe namaze ngishaka nayibuze kumena uduteye wayitwaye akira telefone yawe ubundi se kuyibonye izo ntonganya zindi n'iziki dore yanazimye umuriro wose yawumazemo papa reba ubundi se wayiraranye mu biki nduti sinayanyifashe se nshaka kwikora ubushakashatsi ku masomo twize ku ishuri none se kuki warangije kuyikoresha aho kuyinsubiza ukayigumana mwagira aho nyishakashaka hano hose nkayibura kugeze naho umuriro ushiramo nduti reka ibitotsi byamfashe ndisinzirira sinamenye ko umuriro washizemo ngero twumvikane ndutiye ntuzongere kunkorera kuri telefone naguhaye uburenganzira cyo yemba hayikorera ubushakashatsi ntaba ari mu masomo se mbese nimwe mukecuru wari wayobewe uje kubasura muri iki gitondo se Nori ubu ijwi ryanjye ryahindutse ku buryo mvuga ntumenye koko ni ukuri mu mbabarire sinzi uko byari bigenze sinsobanukirwa ni jyewe rero ubu se niba ari Karemera mwari muje kureba ko musanze agiye ubu se ubutumwa nahaye narame ngo abahe yawashyikirije nyabo kandi twishimye cyane rwose mukecuru twanaryohewe nuko biranshimishije nuko nyine hari ibyo urimo kuvuga ntishimye kandi urabizi iwacu nta wigeze anyita mukecuru ye baba we mu mbabarire rwose ntabwo nzongera ahubwo rwose ubu twari turimo twitegura uko twaza kubashimira enda rero akira n'ibi yego ku mana yanjye ibi se noneho byo ni ibiki genda nyine ukomeze urebe uko wiyitaho mana we ni ukuri murakoze cyane pe yego ku mana yanjye ifu y'igikoma noneho n'amagi fata neza utayamena naho ubundi se ukeneye kurya neza kugira ngo wowe n'utwite mukomeze kugira ubuzima bwiza da yego ku mana mwamenye mute se ko nasamye n'imyaka mfite urumva hari icyo nayoberwa se mwana wa ni ukuri rwose murakoze cyane mu by'ukuri hari ibimaze iminsi biba bitagenze neza nkubwira nabi ariko nyine mbese ahari abantu ntihabura uruntu rwose buriya ntabwo nari nzi kurimo kubiterwa n'inda koko icyo ushatse kuvuga ntacyumvise rwose nyogoko naho ubundi urumva narebye ndavuga nti ubu se kuko uyu mukazana wanjye tuzahora duhanganye kandi anatwite koko si uguhemukira uwo muziranenge uri mu nda koko mana yanjye we cyakora ntunguwe n'ukuntu mwamenye ko ntwite pe mama ubwo kandi sinongeye kubura telefone yanjye telefone yawe uyibirese kandi mwakabyara sinari nayishyize hano mu cyumba cyanjye ndimo kumesa none se usanze ntayirimo ndayabuze nanone nyine ubu se tuvuge ko nanone ari ndutiye wayifashera ahubwo se rero ko namubuze ngo nyimubaze nari mutumye hariya ku gasantere kungurira umunyu mwana yanjye ubwo telefone yanjye yagiye he gusa nduteye aba yongeye kuyitwara komeza ushakira aboneka ma shakira hariya mu gikari wari urimo kumesera mbere cyangwa ni Bugingo wayitwaye akajya kuyikinisha oya mama nukuri Bugingo ntago wayikora naramubujije dore kandi ndutiye wayitwaye nanone mama reba niko ndutiye karama mbese ubundi ko watinze aho nari nagutumye ubu se natinze cyane mama ni kamereze se nyine yinshikuze neza nyine udatuma amena umunyu meza telefone yanjye se nyine uko gaso ariko se ubundi nduti karame nk'iyo telefone ya mushiki wawe ubwo wayitwaye ute koko ubwo ntibasanga ari nacyo cyagutindijeho nari nagutumye sinari ndimo ngenda nirebera kuri interineti ibintu nishakira se mana yanjye we mana nukwidana none ya Maria amamega yanjye ngo iki amamega yanjye yayamaze nduti ubundi se nare kujya kuri interineti akananirwa gushira ziba se nyine ko giso ariko se nimuhave mutavaho mu Rwanda wa mukobwa we nawe ubu se nureba mama ntabwo uri kwirebera dore none rwose yamariyemo n'umuriro urimo rimwe ariko nawe uzajya wari urata ngo ufite telefone kigariwe njyewe simbyemera n'amamega yanjye yamaze mama ngeraga ibintu nabyemera ngera ukuntu duteye amamega yanjye ureke mwirwana mama njyewe ntabwo nabyemera ngaho rero wakabyara we mbabarira reka nyakugurira ariko ureke kurwana na musaza wawe ngaho nimuyangurire ndashaka amamega yanjye muri telefone yanjye bitabaye ibyo karambona tanga amahoro ma
ariko uzi ko uje hano iwanjye nanjye nateguraga kuza kukureba nye. Nibyo ni ukuri pe. noneho nkuvunnye amaguru. Wahora. None se wowe wanshakiraga iki Bude? Nyine ni ibindi bitekerezo nagize nashaka kukugezaho. Kubyerekeranye n'ikizi? Kuri gahunda yawe nyine yo guhura na Chris kuri Valentine Day, umunsi w'abakundana. Ego mana yanjye, none se kurizanye? Ndikasha Bude, wimbabaza Bude, wintera agahinda rwose. None se ugurijijwe n'iki? Nyine ibyo byo guhura na Chris nta cyizere cyabyo kigihari. Kubera iki se nta cyizere? Shayicecekere wowe ntacyo ubuzi Bude. Uyambwira bimeze bite se? None se Bude, umuntu musaba guhura yarangiza ntagusubize ngo akwemerere cyangwa ngo aguhakanire, ubwo urumva wakwizera iki koko? Ntabwo yagusubije se? Ariko waretse. Ego mana yanjye, yaryumyeho? Yarambwiye ngo azambwira, ariko se niba atari yagira icyo ansubiza urumva koko ibyo ari ibiki Bude? Reka ihangane uba utegereje ma. Ibyo se nibyo byatuma urira umuntu mukuru koko? No, Agnes ibyo baseriye. Sha, ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo koko. Sha icecekere, ubu wowe ntuzi ikintu cyambabaje cyane. Ngaho mbwira habaye iki kindi? Ubwo nyine nk'uko bisanzwe mu gitondo nagiye muri siporo. Ndabizi siporo ya mu gitondo umaze kuyimenyera. Ubwo nari nizeye ko nshobora kuza guhura na Chris. None se byarangiye mudahuye? Tega amatwi se nyine wumve intera agahinda yanjye. Ndakumva. Nagize ntiyase nkabona mpuye nawe ari hamwe na Leya muri siporo. Ngwiki? Bari muri siporo sha. Oya se kandi ntibishoboka. Ibyo nkubwira nibyo nabonye. Habuze gato ngo nikubite hasi Bude. Mpore. Natekereza ukuntu ejo nari nahuye n'icyo cyare na rwagore ngo risori na bakanampaga. Numvise ndangiye neza. Anye ni ukuri hangane. Ubwo surumva nkifite icyizere koko Bude. Ibyo kuba warahuye na Leya na Sori na rero bakagutuka, ibyo rwose nta gitangaza kirimo. Nawe ibyo kuba Chris atangiye kujya akora na siporo na Leya se? Ibyo byo nanjye ndumva bincanze. Kubitewe no kuba Chris yari yaranze kugira icyo ansubiza ku busabe bwanjye bwo kubonana nawe. Ubwo wowe ntacyo byumvamo kuko Bude, none ngo ndarizwa n'iki? Nta marira ngira. Okay, haracyari igihe. Ihangana ubutegereje ubanze wumva icyo Chris agusubiza, sibyo? Uretse gushaka kundema agatima koko nkaba ntegereje iki Budensia. Buriya ntiyashatse kunyereka ko ndimo kumuvangira atabimbwiye mu magambo. Izi nama za Budensia nurazumva ute? Wowe se Agnes wamugira ihe nama? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana nirwo tujije ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere yo gusoza reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twabwiye ko ari umusore w'umurundi wafungiwe muri Ukraine wafashwe ari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Naho mu Rwanda twababwiye ko nubwo iki gihugu cyazamutse imyanya 2 ku rwego rw'isi mu kurangwamo ruswa nke, ariko hakiri ruswa ishingiye ku gitsina. Muri Kenya ho twababwiye ko abakozi b'ishami rishinzwe indege bashobora guhagarika imirimo mu cyumweru gitaha. Tubonereho no gushimira abakomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye zirimo n'urubuga rwa Facebook. Tubibutse kandi ko mushobora no kudukurikira kuri website yacu bbc.gahuza.com mugasoma inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi dufiteho inkuru yo muri Tanzania ivuga iminsi 100 ya Perezida Samia y'ibyiza ndetse n'umubabaro. Naho Trump yakangishije gufunga ikiraro gishya kigiye kuzahuza Amerika ndetse na Canada. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Jonathan Mwangi. Aya makuru yarahagarariwe na Judas Hondemondo.